Evo, vjerujte vi, neki puta ja kad ovo čitam, ove izvještaje, ali da se niko ne zamjeri, ja sam čitao modar, ja sam sebe po čitav dan štipam kad čujem od vas informacije ili nešto, da vidim da li sam ja umro pa sam u proces vaskrsavanja ili sam živ. Kad ovo je neki puta ne mogu da vjerujem da ovo živ čovjek može da čita. I onda mislim da sam bio umro pa da vaskrsim. Ima jedna firma u Nikšiću koju je zahvatio ovaj virus partitokratitis, ga ja zovem, partitokratitis. A znate li vi a pod soj toga je virusa 200 radija, 400 ladiji. 120 radnika u tu jednu firmu je na bolovanje, a zamislite vi kad ne zna firma i kad proces proizvodnje ne osjeća 120 ljudi ili 20% ljudi kad je na bolovanje, a proces proizvodnje ne osjeća da su ti ljudi na bolovanje. Zamislite vi kakva je tu sistematizacija i kakva je tu firma. A onda ima, ja sam mislio pozovem onu ženu što je sve za ljubav, kako se zove ona emisija, da vas upozna sa rasvjetom. Mene kaže jedna žena doselila u kvart kod Luka Simonović, vi kažete propratno i povremeno. Kaže 2 godine od je uzela stan kod Luke Simonović, njoj rasvjeta nije dolazila. Ja onda da zovnem onu ženu da je upoznam s rasvjetom.